Pozdrav svima, danas ću vam pokazati kako znači da stavite efekat vatre u svoj GTA San Andreas, znači da bude ljepši kada eksplodira auto, helikopter, tank ili tako dalje. Znači ovaj VNR ću vam ostaviti u opisu ispod videa, znači da možete skinuti video. Šta treba znači kad se skine, znači otvorit ću vam ovako VNR i ove 3 efekta, nađite folder GTA San Andreasa instaliran, zatim uđite u njega i uđite models. I evo nas, sad ću vam pokazati kako to izgleda. Prvo na helikopter, kada pukne što je to znamo. Valja ga ugaliti, sve čekajte. Evo vidite. Wow, bingo. Wow. Vidite kako izgleda. Kada nešto eksplodira tu. Nam helića. Ajmo sve s tankom. I evo sada u tanku. Da vidimo kako to izgleda kada uzme tank. Kakav je to efekat. Samo da je to neko auto. Ima li ovdje šta? Wow. Smo ga razvalili. Vozimo kao vatru. Opa. Policajac. Ohoho. Dobro, čekaj, zašto se... Hopa! Oho! Idemo dalje. To je to sa tankom, da vidimo kako je sada s autom. Tu. Sada znači kada... Ovo se može paliti, evo. Palimo gume, evo kako to izgleda kad se pali gume. Dobro. Vidite kada se zakoči se auto, na primjer. Vidite kada se puši, znači auto kako izgleda. Iznutra. Čujete kada izgori ova. Ajde da udarimo nešto, čoveč. To je kako izgleda. Čuću gas. Beži. Oh, fuck. Oh, bit će ovdje svašta. Evo vidite kako to izgleda.
Uhuhu. Brate moj. To je bilo to. Pozdrav od Đopeta, vidimo se u narednoj epizodi. Do tada gledajte moje videe. Doviđenja.